لی استانبول به پیشنگی جنا دیاربکر اولجای مارت کارگاه که بناو کدا جنا هاتی آوا کرن کجن به وی کارگاه هولدنن که آزادی آبوری آخوا میسوگر بکن. مارت 16 سال بره جتونه بونه دست به وی کاری کریه که او جلوبرگن بوکانیه و جلوبرگن طیبت به موری و موتیفین جور به جور دخملینه. ای روژی به سایه مارت 25 دنوا مکانیزم هلبری نده جه گرتنه. Biz daha çok bu çatının altında bir kadın Ya rastî em li bin banê vê kargehê harîkariya jinan dikin. Jina li malbatên xwe li gel hevjînên xwe pirzgiriyên gelek hene û bi taybetî pirzgiriyên aborî. Karkirina jinan li vê kargehê zêdetir pêbaweriyê û azadiya aborî ditewana û jin li vêrê bextewar dibin. اف کارگاه دنوا استانبول مزن جبو جنان جهه که پچو لید همان دمده قده که گرینگه جبر کل ترکیه لگور پلاتفورم همه کشتنا جنان را وستینن توندی و زختن لسر جنان روش بروش زده دبه پلاتفورم دستشان دیکک و هر که توندیا لسر جنه لحمو قدن جان زده دبه تکوشینا جنان لحمبری توندی جه پیجدکه و هر و همارت جبو و کارگاه دهمان تشته ده فکره و او دبیجه کل ورژن زده تر هزا خواه دبینن و زده تر جخوا باور دکن. لالی اکادم و جیگ جخباتکارا وی کارگهی جی جنا بناو الچی یشیل تاشا جباجار وانه که او اب 3 ساله لی استانبول دجی. یشیل تاش اب 7 سالن کل وی کارگهی دخبته و او جی دبیجه که اب کار لالی اک زحمته لی لالی آبوریا جنه و کارکی هجایه. Jinik neminer deste zalama herga ve bu her tişte para ne hazın gere yani ev daha başa bir çeke ama disa başa yani ez şoltkem ez kazançkem ez harcamıştkem yani necere bu piçkin mirov lazımken ez zalama xana hazım. هری دوج مارت آن زمان کو جنین دوی کارگه ده دخبتن دالی آبوری ده نه حوجه مالبات و هفجینن خوانه اوه دست نشان کر که دوی هر جن جبو آزادی آخوی آبوری تیب کشه. من باتانی دنگ امریکا استانبول.